ole thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawai in chibai kabuk thale vek cheu ani e vo in hi August ni thum kumsang ni somni pali in rin ni ani a tun tum chu zoram thuthar toite thlirin kan ngai thale don nia champhai police ten in o hlum tum chu an chan chuak hem chung changa report in atalan danin champhai SP chuan nunna hlutak chan chuak tu champhai police te chu afaka achuan tak zet thu ata lang ni in asoi August ni khat kumsang ni somni pali ninga ni zan dar sari le minute somni panga vela khan champhai police lam te hian champhai khopui chunga veng pakhata tangin mi pakhat in o hlum atum thule ani chu ataksa alalum thu report hi andong ani hetiang report andon ta ka wang hian rang takin champhai police lampo an che chuak ngala SI lal sang lian le anaute an thok chuak zui ngal ani amun hi an thleng ngal thoya in o hlum tum hi tu thlenga lomutir ani a rang takin police lam te hian an enkol zui ngala amar phu ala oma wangin anun na chan thei ani besein awangin rang takin police lam te hian hospital an panpui zui ta ani arang thei ang berin enkol na tha pek zui ngal ani awangin in all hlum tum hi dam taka chan chu ani tak thu ata langani he thil thleng chung changa hian champhai SB chuan champhai police ten nunna hlutak chan chuak tura an che chona chu ro pui ati thule an fak om tak zet thu ata lang ni in an soi heti rualin report kan lak na te hian he van doina tok ta le nunna an chan chu ata khi tunge ani a khoi veng le tin engmi le sangi ani te ro hi chu report hian ata lang lova hei ero thup ani thung ole tun tum chu report kan nei vak lo boka tun tuma chuan he video hi in clear chunjom dai mai teng o Wendia kan tu le la tu ri ama lam po kan tu le la to tho ani na chen a oma tu ti rol chuan he tu ai mi pui ne na tu non on angai kan ria a chan chu anin soilo angzela khosa sarkar kan thon tlap awangin le mi pui ne na thil thatin reng tiam tu sarkar kha atak mel kanan muta ma seng anin soyang ani lo ziala hi mi pui te mu theya pon zar hi kan ti tur ni in kan ria chu ta tang chuan mi pui te poi ngai dan an lo siam theina turin le thirna tar mi dik fia zo kan mu fia theina turin an nei theina turin hetiang hian ruam manna kanan neya kan ron pong zar chun zom zel don ani ZPM sarkar uchuak taka an in hai vura wangin kunga chungin sarkarin cheng nuai sing khat sang thum zali le songpanga le point pariat pali an sen bil angai don ani ZPM sarkar khasari mel kan muta an hriatangin turkum khachung chu inren chem huna kan mang anga sarkar in so nge na tan kan mangang ti in chutiang chuan sarkar tran tira ruam hanna an nei thuan puang zara ani za chunga an ti tur te po an puang zara ni za chungchang an malang na te po kanon lep se to ani kha tuna hianin ain ren chem zong le ain so nge zonga kal tura ngai ani lain chuti lam chuan hoilo na sa le maya chuak takin an mani le an party mi te in vul chungin mi pui te lamero ming shrek mek thung si ani hetiang sarkar intiam ang lo li ra om kan lo thang ting ta hi MNF chuan apui kan tin zoram mi pui te kan van doi le kan ngai ani ZPM sarkar an mani an in vul dan tlang puya hi an soi thuak ila cabinet le MOS rank chungchanga hian pakhatna December ni som patum sang ni le som ni patum khan Dr. Kenneth Zongliana ZPM Vice President to State Planning Board Vice Chairman Cabinet ring le ham thatna zong tel vectorin chu tiang chon dalu ngal ania tina panina hianin December ni som pali sang ni le som ni patuma MLA pali te chu advisor to Chief Minister of State ring kadain appointment pek ngalan ne chung te chu pulal muan puya punte hi advisor to CM political panina hianin puti BC lal ven chunga advisor to CM finance ania PH Ginzalala hi advisor to CM technical Dr. Lorraine Lalpek liana chinza hi advisor to CM health and family welfare
and Agriculture ania tin January ni som paruk sang ni som ni pali khan Dr. KC Lalmal Somzawa General Secretary ZPM ani hi MZT wa Assistant Professor ni mek ani boka hi advisor to CM MOS ringka da ania a lopo Mizoram Sarkarin hian Central University thok ni chung si in a sen so zong sarkarin tu na hian tum sak ta a ti chuan ani hian implementation of hand holding policy elaya hi advisor to CM ani na ania in December ni som police sang ni som ni Pathum Khan ZPM consultant ni lai pu hau kum hau zel chu Mizoram Resource Mobilization Committee Vice Chairman na ruat ania thakata cheng khat lo tu le Minister of State reng ka om tu ani sang ni le somni pali January ni somni pani a Project Monitoring Committee Vice Chairman Arlal Rinoma IRS retire an ruat le ani poi cheng khat lo turania MOS reng boka da ania heti hian minister ni silo cabinet reng pakhat MOS reng pasari an vain pariat kan nei meka constitution article za somruk palina clause 1a na angin MLA za tatanga za som panga ka minister ruat thei ania state te kan nia wangin ngai na tiam kan ni in som pani kan nei thei zo kan ni lain tuna hian areng ne na chel zong zong ne ni chuan som ni kan nei mek ti na ani ta ni MLA somlia 50% zet hemi reng chel mek hi kan om ti na ani ti chuan lom ni na hian OSD to Chief Minister hi ni som pasari February sang ni som ni pali khan Jonathan Lalrem ruat ador pui veng thar cheng khatlo turin ai rank in status of secretary to government of Mizoram pekania in panina yan OSD to Chief Minister apil Arlal Rodingi ruat anile bokani hi additional director commerce and industries nilai ani bok ani in Pathumna Juni som pakhatsang ni som ni palia OSD to Agriculture Minister atan Secretary Government of Mizoram rengka turin Dr. Sai Than Tluanga ruat le ania thakhata cheng khat tho along tin Secretary reng tho turian cheng khat lobok Project Monitoring Committee Secretary Engineer ruat sailo ruat ania ani hi banani tak nuwa Juni som palikan Engineer Lal Thanzuala ruat ani le bok ani ichuan consultant an ruat te han soile ila Education Minister mithiam le fel tak kan neya academic officer rual le official mithiam tam tak anom bokani chuti chungchon secretary rank turin cheng singtum sanga lo turin consultant atan ZPM vice president kalchuakta reverend Dr. K Thanzawa ruatan niya in panina revenue minister chakle viak thatak mai social media chona chak ma zo kemoni ti tur khopiala chak revenue officer rual tam takan nei sa chu boka tun nai maya ro real life party zom tu puchal soitanga MSS retired chu consultant ni turin joint secretary rank ni in cheng singtum sang ni lo tur in ruat ani bok ani tichuan MLA ham thatna anti pun lai hian soibelle taila MLA tepo nasa taka imshek tura beisei ani in than man in soidan sang sang chut peichon kan MLA te chu mi puitan an luang chuak nasa mai ni lewan mani zokin hek zok don ani hi ati tur kop khana in soyem mani chu ti turania amaro chu chu tiang chu soilo alet ling bokin an kalta a am thatna nei sa chi sang sang pok asang zongin hanon en nona pakhatna chuan mani ina chengte chawinan don chin house furnishing kan ti MLA zong mani ina cheng thir lo te tan po don thei turin anon siam remta an MLA kum khatna nuai ni kum dang zela singa dong to don ani an in le lo ti changklun na ani berang chu panina in leina tur or sakna tur housing loan thami hi nuai som ni atangin nuai som thum an lak thein ti punania yan loan nan rul na tura pun na hi 5.5% per annum chawania tuna loan kan lak housing loan kan ti te personal loan kan ti te mi malina kan lak thei mi puina bank ka kan lak thei ne na chu chu na pung hi in niam lei viau ani tin Pathumna yan MLA kar lei sak na hi cheng noi som
da thina kha ti top chu ni nge ya chu ti rol chuan car loan hi nuai li ni thin man ngai to lo chu ti nung thar le in nuai som panga ron ti pung or me hei po loan thami thoni in apun na hi 5.5% per annum thawani apun na hi ane view ani tin mele fan po nuai za somnga tangin zania anti punga tin MLPA te lo hi cheng sing ni trina kha sing thum sanga ti pundor ani bok ani chuan board chairman te lo hi 400% in ti punania kan sum din mun that lo zia ria kan thok dep lain July ni sang ni som ni Palia Council of Minister meeting kat lung leyan nei chuan board sang chairman tele MYC chairman thatin lo cheng sangria ta tangin cheng singli nan tipunga ti chuan board sang chairman te han ta lang leila zo han po yanin ZPM mi le sa ve kan ni wangin hei tarlan trul ani ulal lian so ta ZPM general headquarters president oma zitko chairman a yan puje ke dong zuala ZPM organization south lam changtu general secretary ania mi fo chairman a pulal thazuala roite ZPMGS ania tin namko chairman a pu isak mal soma ZPM PSC member MKVI chairman a pu silarem lian ZPM advisor rotani poka in MYC chairman a hian pumal somzol ralte ZPM Thalai headquarters president ni thin rotania in AMC le LMC te lo anti pun chungchang anta lang le bokila AMC hi mayor lo hi cheng sing thum sang khat atangin cheng sing ruk sanga ti pu ania tin deputy mayor lo hi cheng sing ni sang ria atangin cheng sing rukati punani executive corporator pali te lo hi cheng sing ni sang thum atangin singa sanga ti punin corporator som pathum te lo hi cheng sing ni sang thum atangin cheng singa ti punani ni in LMC lam lunglei municipal council lam an chairman lo hi cheng sing ni sang sari zanga tangin cheng sing ruk sang ni ti punani tora vice chairman lo hi cheng sing ni sanga tangin singa sang sari ti punani executive councilor pani te lo hi cheng sing ni sang ni tangin singa sang ni ti punani councilor pasari te lo chu sing ni sang khata tangin singli sang sari ti puni board chairman te le AMC le LMC lo puna wanga sumsen belhi kum khata cheng nuai somni panga singli sang rukzit ania kumnga chung phei chuan cheng nuai zaruk somni pasari sing thum zet atling don ani hetianga sarkar tharin sumsen bel natur asiam zong te hi theiang anga hanchutin kumnga chungin cheng nuai singkat sang thum zali sompanga point pariat pali chu kum khata cheng nuai sang ni zaruk somriat pathum chuang zet atling don ani sen bel tur hi athanem le ani hetianga ZPM party mi te anvura uchuak takasum manna an pei pun thur lai hian mi puite ero chumin hreka chia antipung meka tui kan dong khat ema karena che boxia abilla asang tu loi boxia tichuan stamp duty a hianin 1% atangin 3% na market value of property hi an antipung boka apun na hi 200% zet ania cabinet meeting Juni som pariat sang ni som ni Palia ando relangin October tha tangchuan bu fai kezi khat subsidy chu cheng som ni panga sarkari na apek thina ka cheng so ma ti niamin kat war mang tu ten cheng som panga an khul thin ka cheng som thumin an khul to dona hei po hi mi puite shrek na le ti re theina na satak atling don ani ilahi toite kan soibel du chu kat var mang a hianin officer sarkar na thokle enge mochin chau ni tura kan ngai lai hian ani lo na sa akuata lo ti thina nia wang khanin akuata ina ka thing chang phalo kat var nei mi re thei tam tak khi an om hayang hi an ko ngai thak em dona hemi mang hian min rok na sa don em ani tin petrol e diesel a hian value added tax kan ti 2% lak bel ani boka an in zorla in sum kan puk vel lovang ti si khanin open market borrowing
atangin vaibel che zaruk som ko pani tu na hian puk to ways and means advances atangin vaibel che sang ka jani som nga pasari point pakua palian puk to boka mi pui min da khama avayat an sum puk to za thi vaibel che sang ka zakwa somli pakua point pakua pali atling ani mi pui ta shet beta an phurti rit chunga mani in hai vur zonga sarkar kalpui hi sim turin ZPM sarkar chief minister pulal duoma kai shuai hi kan ngenin kan cha votan zon lai thil thatin reng anin tiamang nge khan tun din munayan mala sela sarkar kai shuai sela kan duwa chu tiang tur chuan kan nge na an tong kam thiam na manga mi pui min thim budoi kwala thil tha tak tak soya atak takati om si lawa sarkar kalpui an chin thina hi tun din muna chon sim makse kan duwa uchuak taka mani le ZPM party mi te anin hai vura mi puite phurti rit zonga malaki sim ngal makse MNF chuan kan du tak zetani